abeebembezi nibagira ngu hariho ebitongore birikukorera omu mpunzi nk'ebirikuha obuhwezi konka hatiine eki birikukora kandi birikukorera omu bihenda biragiro. Abajwekerwa b'ebitongore mpabuhwezi na kansara hamwe n'abandi bakozi ba gavumenti bashyikira omu rukiiko oru. Bamara ku implementinga for 3 or 4 years contract project ya home kukwira wari kuza gukora propose ndijo ngabe nimba shaba no kubeshendera ngo tubase okutamu akati ikitekateko cyo kubasa kombeka classes. Bashanga ibitongore bingi birakora project zirashwana kandi baza kushuzuma kurondana nk'icyo bakozire utakiranza. Aha nshonga egi abe n'orukukora aha nshonga z'empunju omu kampu ya Rwamwanja ow'akanya bwanya agizire ngu baza kutaho entebeekanisa ez'okureeba okubiihaho ebitongore ebitarikukora mu muringo murungi. Biromusha kugira ngo twafuna IPs implementing partners hariho emirimo mike ibakwasa kutukorera okongera budget ya district. Amakuru agagasha kwa Anthony Atwine.